Barşamız öz uylarimizga saq bolayık. Ayellerimizga saq bolayık. Kızlarımızga saq bolayık. Mana avliya arılauşular kas kömeyip atır. Avliya arılauşular. Kudaydı koyup, Kudaydın mahlukuna sığınatın avliyaga tabınuşular kömeyip atır. Birekosu cemaatda jüreten şaldarның ayelleri sonun bastığı bolup atır. Avliyalarga tabını barıp, sığını, onlardan jardam surau. Allah saklasın. Avliya da, enbiya da, peygamber de jardam bere almaydı bilip koyunuzdan. Жалғыз ғана Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala barlık günahını keşireyim de atır. Şirkti keşirmeyeyim de atır. Şirkti Allah keşirmeyeyim de atır. Nege 100 milyon ret namaz okumaysın. Allah şirkti keşirmeyeyim de atır. Şirkten sak bolayık. Akku, tırna, karga degen beleler çıkıvadır. Bunlardan barlığına biz bir can bolup karşı durmamız gerek. Jene de mana Qurban Aleyhisselam degen bir yeşen çıkkan gazır. Adamlarga kolunu süygüzüp, ayağını süygüzeten. Allah saktasın, ol dinden uzakta. Dinden uzakta ol narsa. Hazır şavıldır, şayan, sozak, osu kişinin belesinden beleneni batır adamlar. 2012 yılı kıyamet bolat dep, bütün adamlarga özünün baylığını beni sattırıp, adamlarga otun jinatıp, şam jinatkan adam bu. So'sha Allah Subhanahu wa Ta'aladan korkayıp. Abu Bakr Sıddık raziyallahu anhu mübarek hadis-i şeriften Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keldiret. Kanday kavim bolsa da aralarında küne istelip, olar tek yetek algan buzuqtardı özgertүүгө мүмкүндүктөрү bola turib özgertpese Allah'ın azabından uçurauga jakın çağdayda turat dedi. Qarang, kechegi olsa arak koyu meselesi hiç kim qaytarmagandыгынан qayazır koydur almay жатырмыз қазір. Qarang. Kechegi vaqtda qanimizga singdirib berdi de, endi onu hiç kim to'xtata olmay жатыр. Hiç kim. Qarang. Başka bir rivayette keladi, qanday qavm bolsun, aralarında küne istelse, olar sanchag'idan küne jasavchilardan da ko'p bo'ladi degan. Qarang. Mana Jo'zakcha, mana Chernayevda jo'zakchilik qanday damigan. Chernayevda. Mana bizning ilishda bir dam edi. Inshaalloh bu ilishni qurib ketdi. Qozog'istonda jo'zakchilik o'ta qattiq damib o'tir. Soning arkasından jas balдар meni dalaga taslanıp atır, Mısırga taslanıp atır, turbanın içine taslanıp atır. Onlardan çılagan köz jasından Allah Subhanahu wa Ta'ala jermen jiksin kızı veriyor mümkün. Allah'a işten emas. Aşin жаңбыр жаудырмай koysa ne bolar eken? Aşin жаңбыр жаудырмай koysa ne bolar eken? Nemisem жаңбырды bir 10 gün bersin ne bolar eken? Jerge жаңбырды singdirmey koysa ne bolar eken? Allah'tan azabından korkuğumuz gerek. Sonuna kadar Jarir raziyallahu anhu bulay dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, eğer qandayda bir küne jasausa başka adamların arasında ömür sürse, jene bul adamlar ol istegen künelarda to'xtatuga mümkündükleri bola turib oğan tıyım salmasa, Allah olar ölmey turib osu dünyanın özüne mindetli türde azaptaydı deydi. Başka bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, qanday qavmning arasında küne istelse, al olar kuş kuvvet ben sancağından küne istevşilerden artık bola turup günahkarlarga tıyım salmasa Allah mindetli türde onları jazalaydı dedi. Dönöde bolup atkan apatlar, soğuşlar bunun hiçbiri bekerden beker bolup atkan yok. Bosunday günahın aslında kalıp ketkendiginden birine biri kıyratı üçün, osu dünyada azabını veriyor üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala azaplar jiberip turadi. Biz özümüz söyleyemiz, ol bişaralarga kıyın bol, olarga kıyın bol. Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün bendesini korlaudu kalamaydı. Özünün bendesini kor bolun kalamaydı Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarаңыз. Mana bizning işimizde de qazamına Salafi ağımında jürmün dep turib, neşe yeldin berekesini alıp atkanlar jür. Bularda da biz qaytaruumuz gerek. Esingdichi, Kudaydan korkun dep. Oslar sebepli de bizden elge azap geliyor işten emas. Özbekistan qanday berekeli jer. Özbekistan qanday berekeli jer bilesizler. Özbekistan'da sorulatkan osu Salafi ağımındagılar köpçülük bolup karşılık çıgalmadı, isteyelmedi.
Ahir Ahmet olar ne kıldı? Yeldi şardı, yeldi buzdu. Endi kança-kançası türmede ölüp atar. Oybek Karim Jaman, Oybek Karim Jaman. Жақсы болып тұрған уақытта не істедің? Сол Карим ешкімге тиіспей тұрған уақытта не істедің? Ешнәрсе істеген жоқ. Міне бір құмалақ, бір қармай шірітеді деп, қанша-қанша мұсылман халық азап шегіп жатыр. Орамал тақтырмай жатыр. Азан айттырмай жатыр. Мешітке барсам, милиция қатармен қатар тұрып, жас балдарды алып кетіп жатыр. Ненің арқасынан? Осындай күнәлардың арқасынан Аллах Субханаһу азапты жіберіп қояды. Мұны түсіну үшін Аллах Субханаһу тағала баяндаған осы ойда өте жақсы білдіретін, әрі анықта беретін тамаша мысалды келтіруге болады. Аллах белгілеген меженің мызғымауын жанын салып қорғаушылар мен ол межені бұзушыларды кемеден орын алу үшін жеребе алысқан адамдарға ұқсатуға болады. Біреулер кеменің жоғарғы жағында, ал басқалары төменгі жағында орналасқан. Төменге орналасқандар су алғысы келгенде, олар жоғарыда палубада орналасқандардың арасынан өтуге мәжбүр болған. Сөйтіп олар ақыр соңында жоғарыда орналасқандардың мазасын алмай, су алу үшін кеменің түбінен тесік істесек қайтады деді. Егер жоғарыдағылар төмендегілерді еркіне қоя берсе, және олардың жоспарының кедергі жасамаса, онда бәрі опат болады. Ал егер олардың қолдарын қағып, жоспарларын іске асыртпаса, өздері де, өзгелерді аман сақтап қалады. Мұна хадисте өте күшті келтірген, қараңызда. Бір кеме бар. Бір кемеде мынақта жоғары мықты адамдар бар, мынақта бір төмен адамдар бар. Енді су алу үшін мұна жоғарыға келу керек. Келсе бұлардың арасынан кіріп, бұлардың мазасын алады. Сонда мұна төмендегі адамдар аналардың мазасын ала берместен кемені тесіп, кеменің астынан су ала берейік та. Кемені тессе не болады? Олар да келеді, мыналар да келеді. Енді осыларды мәжбүрлеп тоқтататын болса, мыналар өздері де аман қалады, мыналар да аман қалады. Қазір Туру Салафи ағымының жұмыстары болсын. Муфтият не деп жатыр? Муфтият қазір, сақ болыңдар, ықтият болыңдар. Намаз оқисың ба, оқа. Ораза тұтыңдар, тост. Оқисың ба, міне Турцияға барып оқысаң, Турцияда да медреселерді жайғастырып беріп жатыр. Өкіметтің сол қаражатымен оқылып жатыр. Мысырға барып тұрып оқыса да болады. Ливияға барып оқыса да болады мысалда. Бірақ бұлар именно партизан болып, ешкімге пайдасы да, тіптен өзінің үйіне де әсері жоқ болған осы Ділмұрат Назаратулланы іздеп барып оқуы, бұл жаңағы соқырлар, яғни кеменің ішін тесіп, содан су іше берейік дейтіндер бұлар. Көріп отырсыздар? Бұл ертең осылардың зияны бүтін Қазақстанға тиюі анық нәрсе.